Hello, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakat. Sa inyo kamlo kemon may kasanaol kun. Okay. Ito sunuan te binisab si untukan tenbin part 7 na ihe. Ubus di kita part 6 arak tigil sa bahutuntok din part 6. Katawa-tawa ni isab. Tigil kita magagat manama miyan part 6 suga ko ito untukan tenbin na isab part 7 ni enem letter ri sabiye bisayakan datigtang pero yung wala tenbin kabaelyo masih kita may maghinang sa amiyaan kabaelyo untukan tebi dambua so apigit kira dito untuk bi hangkan iye tigil isab kasumuan duka na bakas oras ko maghinang video si part 7 ini so itu saya dulu sunuan tabi na isab insyaallah si mi lola tabi candidates inin pe si part 2 candidates inin koro pa ini sab katambahan tabi si part 3 sab candidates bakas ni kita part 1 part 2 si candidates so itu sinuan si part 3 ni masih sinuan tabi ubus ko ito untukan tenbin sa yan bisayakan datigtang and better yan ubus ko na isap kayo bisayakan biyan okay magsyukur si kaam lasa kay patanon kita bisi may baahu mangga makakita pa hindi matuuhin magbewang may takita bi may share may bagay bi na kay patanon kita bi mag-follow niya dito sa page tabi kita bi filming alami masih ni alula tabi hadji si pasongan insyaallah 20 si kaam may kemon lo may makakita matuuhin na sayan mo tarabahuhin share tabi ni hadja duk like tabi page tabi ito duk kita sige ngalami kahaba pasong syukur hindi si kaam duk si kaam isab maniya YouTube nen bang makajari si kaam na bilang tabang bini bang kami subscribe di jam YouTube sayan do may tuwan may gayang syukur hindi si kaam may kasanaol ko murah-murahan bang pa ini sa kita di genero binisarabe sa indo suga imut dari tabang tinabang mag-support kita bilang tabang BBC kami si aku si Dapupexte syukur hadi si kaam si may tabangin si may mag-share may videohin duk may mag-follow to si may page to magsyukur si kaam pinaik ka kung makabatok si Dambuli Lola bangke mangkambay ang mamatukin mas ilo pinabatok kemon niya dambua waktu pinalola kam kemon kumiban to paglola niya ang lugar mas ilo kami painte duk kami sa klasik mas ilo kam rapol ko bisan kami pinalola mas kam rapol ko sinulat kemon alenbin magswerte hani at pangluto at panghihinang kinipat na ilamin masih kam rapol ko di ka makabatok mga Pilipinas yung magpasaw ni painter ng magkakahan ni magkakahan ni views basag sa internet na sa suwa siyan mas kamrapol-pulog ang ilang kami alahat din sila hatin okay ni masuko si kaam sa kaipatan kita rin mag-subscribe to the YouTube TV duk mag-follow si Facebook TV sayan do duk may paintelo may mag-share rin magsuko si kaam kajari mag-share do siya mag-share painte dasa ka amju mo painte lo mayaman ako ni hadja duk kita bi lasig tu dialem lola tebi inin kahaba elyo masih kita bi maglola dambua sa ino suko ni hadja si kaam lo may mag-share ni video magsuko tabi kasi kaam duk si kay me mag-subscribe to their YouTube tayo mag-support sa kanya ini tigil kita di maka eka-eka-kuahan okay mag-support insyaallah murah-murahan ngaik ka kita bi or ngaik ka sa pa-price